Nkiethiche mwanya muretheri wa Mero TV nkerigira urina kagita gakega ngambutikirie kwa gitio gikinene pombe kuthurwa ngikumenyithura njira jatukinyira kiri metha yetu ya nteto cia Mero TV ugoro irito riako kambita kathure wa mburugo na monaniria wetu wa mathithio ni Paul Ngojiri. Tukiambiria na njira jatukinyira kiri metha yetu ni gutuika arimu ba JSS kana Junior Secondary School kumaja county ya Mero muthenya jwa ntuku ya narua ni bakuthithĩtie maandamano ja kuga barenda kuandikwa permanent and pensionable kagita barĩrĩtie mathĩna jara bethiritwe bagikurukira bakiaria arimu baba ni baugĩte kinya nyuma ya kuchiritanĩria muno kiri sector ya kithomo ni bethiritwe bakinyirika muno runguro wandikani bwa contract kagita baugĩte bajanĩte mukana jo kwambĩrĩria mugomo wao nyuma ya biumia biere mutugi wa Kiambi nuko tuambiria na ripoti hiyo. Arimu banje yesesi rungurwa kupeti mbranchi ya Meru na baria bandiki na kandarathi ne bayeje na mukana thirikari na rwangirwa kuandika arimu TSC bakiuga batikinya kiraci ne wona cukuru cia ruguru tamtwitite kethira batithira bakuandikwa ni thirikari. Itukwenda kuria thirikari ya Kenya itongeretwe Mheshimiwa William Samoei Ruto ethingate court order ireitirwo ni High Court na Court of Appeal ya kuga internship is illegal. Corporate power. Na ito kuga the 44 teachers who are baandiki na intern kana kandarasi tuliuga by observed kana bamberie kwethira by permanent and pensionable. Tariki 27 cia mweri jojo turi andi muba JSS interns batichoka chukuru monka thirikari bandike into permanent and pensionable tutikwerwa ni ata milioni nyanya ontuko ikuoneka cia kindi kigwitia ndege lakini yakinyira kiri mbeca cia kuandika arimu ni thirikari ikonete na mbeca kethirwa be na mbeca cia ndege kinya mbeca cia gwitithia arimu ndege through PNP icioneke arimu ba JSS para thirikari rete kuandika into permanent and pensionable katwamea ultimatum ya this holiday kana chimabele bitiarete ora munene yetu akiama uweretwa kinya tamu wetu ta mweri wa 5 ukethira atethara ba confirm tabonga batasoka sukuru ende tuitha kuma senior school mwanga JSS na ba interns bote confirmi otogeta sukuru ogeiji itia maraija anthe mono ko toruga tere next term tutichoka chukuru na atiari bukareta na benu chukuru ndo tutethera torio mogus power Nkoroki ni bendekithite gutarukano wa cukuru cia JSS na ira cia primary tutikwerwa kethirwa intigiri kana ipunda milia thiria ringaniri nyamwe na gintu gitwa primary school ito ciathuranire tumenye kethwa tu intigiri kana tu ipunda milia o rimwe tutige gukara tukinyiritio cukuru imwe cukuru ichie an autonomous school so that arimu ba JSS bethwa bari na principal wao na deputy wao na arimu ba primary bethwa bena head teacher wao na deputy wao. Autonomy is an obvious thing. Tuliuga ito kwenda junior school ethra eri independent kana ena ochiathi bwayo ena administrator wayo ena principal yo ena deputy yo kieni batumire kimwe lakini autonomy is a must. Autonomy power. Kagite ne ukau arimu baba ne bakwenda rwangiro ogima bwa mwiri gutungatira kandi ciao cio ogima bwa mwiri. SHA is a scam. It's a frustration. Tulenda our medical cover are improved seriously. And SHA must work for the teachers. If it does not work, kana share the tangu get a comprehensive medical cover. Then come the opening of next term, we will be advising our members bageta skuru na tukadhithia the strike of all strikes nontobwa health ya mwalimu atomba gweta shukuru arafu weta sibitari urerwanga capitation inspect at 1200 inspect at 2500 ithimi bimoto ombo thitherwa ikioto kuga SHA must work and we want to urge Ndware the Minister for Health to see that SHA
works immediately. Kiripotera Meru TV kuma gĩcigo bunge kĩa North Imenti, Mbeta Mutugi. Kire uciandikithia bwa kura bura bwetete na mbere gukonjerwa aja kaunti ya Meru kire nyingi cia matura gicigo mbunge Ketigania East nikionekene kuandikithia namba nini ya ringi kura na bobo ikulingana na bamwe ba bitha baria barongamirite commission ya IEBC bakiuga abethiritwe bombete kuthura bakiandikithia gicunjĩ kia 26 kumania na ringi kura baria bachikirithitie babero kire ituo biao bakiaria ni baugite bamwe bambe ombithi barenda kuriwa nikenda bakachumiria kuciandikithia taringi kura kagita boretie bangi akari na kinyambe ombithi bangi kugwa bagichumiria kenda bakaciandikithia taringi kura kiri kithurano tuthengerete eke mwaka jwa 2027. Adams Muturia wa Therenja ni uthuranirite riboti iyo. Urwamiri wa IEBC rutorotie ni John Mireti nombecha kwithireta iyo bwawe kumaniana na mbeni ni ciandikithia bakura barombecha kwithia bichumira ndene gicigo mbunge ki akiwa na mbere baregirite omba kwithia gichumira mwankere thi tumbeta kwithia gichumiria akiwa batumbeta kwithinya bekinya chunche 50 kumakiria na kira ntombeta kwithia ciandikithia mwanka thai kaya mantro ciandikithia kora tumbeta kwithia kwambiritie kuma tariki 30 mweri wa 3 na kwa tukainga tariki 28 mweri wa 4 mwaka uyu kuciandikithia twena kuthai ni kwa tweta enhanced continuous voter registration ira wananchi baendeletwe kiti ukuina ntura cio na kuma turai kwambiria exercise tariki 30 tumbete ku register antu 2,323 na target yetu by tariki 28 ni 9,527 kumanisa mwanka thai turi karibu nusu ya ntuguira tuaisia kuregister XICA tutumbete ukinya 50%. We are very below average, turi around 23%. Agita na mbere John Mireti nombete kwithira kiuna thugimbithi kumba kwitha betumira kanya kana kwitha bakwe kura akwa penge boni tumeketheri bakomba kwitha kiringa mitandao ne enderera motungata yomba kwitha kireto kwino batu kwenda kwitha ichumire kwa kura akwa kinya penge boni kaba itembecha kenda bomba kwithira bagichiandikithia nibo ontonkoromba antu betu bonde varia nana betu na antu betu bonde batumbete ciandikithia nikenda bombo ciandikithia baringi bakura na inkiaria simanto ya agency ana betu bakwa okandi antu bakwa ya gutwika ibande bio kolema ni ibande bigathe kolema oya weto bisine yato ibande ara kwena ibande saiti ya maana ya 6 bila video bitio kitu nene na wa tanyo bisine ya mikindori kinyawala twale nabo bali wa bena ibande maana yana oya ngani ibande ya bio bisine cia tucio yele kwena ibande saiti ya ngiri bila bitio kitu ni ana betu kiromba ana betu baita kibande biao amikenda bamba kwa basiandikithia kura na baya iri bora bakora baita ciambesa onto ya maingi bari aru baba kenda register bakaua banankero kitu kidogo ikenda bamba kwa register tafadhali ana betu umenye kura yeku ni watu tare mutongerio mwe manto ayo ndebo la mekirite itene ni kura yeku yomba tuma oya correct 2027 yategeja wisokera kaini Kiripotera Meru TV kumatia Mbeta Adams Muturia wa Therenja. Kiringe nacho ni gutwika Karina kinya atongeria ba matura kumachuka igamba ng'ombe nibamenenetia atongeria baria bagwitana mbere na kuga gitekia ungavana Tharaka-Nithi kibateria kwithirwa ikithiurunka kirishigo mbunge bionde bithatu antu baraba ugite oro bateria kwithirwa kirunga magitikia ungavana ni mtorori na maono na kinya ukumba kwithirwa arina agenda cha gutongeria akariba Tharaka-Nithi bakiboria bagetikiria kutongerwa na siasa chiompatho taboria ndagara waiguna agotwira ni mwigwa ni mpatia gichuka na chuka anacho turawira indeno ni tugu support mara ana mwamba tena giteke kia governor ringe baba yao you have all the support kuma Anthony Machuka ntemwana munomya kanuna kala chuka nombali on behalf of chuka miariano ya waziri wa gemanto mege miombere ya kaunti ya Tharaka-Nithi kerikari mirwege arire kanisani mwa kaunti ya Tharaka-Nithi onekanete kuthuria mamubakari muno akoro kuma chuka ga mang'ombe arabugete miariano waziri arire ari wandini ya muthambe gichigo munge kemara bota mugongo wa chuka batamutumeti manto make ari namo kogutuyo
to condemn strongly possible miarienu non tutu tatumana akolo machuka kana Tharaka-Nithi kaunti monthe matumanie kuri muntu umwe akiwenka Professor Njoka no matumanire twamwira na thiuruke Tharaka-Nithi kaunti arombe kura nikenda muthomu wa Njoki tamia we yathira enderece maendeleo matigarite nikenda tugiteu wegua ni akwenda kwaria tabathari Madam CK ugwitwa kareria mauntu magiteke women representative kama kite muno niwe Sikeli ni musabo kuri kuyu bite mara no ulagutumite niyo ta pasta na mapasta monde manandungamirite tutagutumite uthie kuga ni twenda mulemafu muntu gwitwa Professor Njoka Erastus niwe tuthurite turi Matharaka turi mamala bururi wagambagirwa ni arume Kasikele nathia urwe kakuthukia heshima ya muthomi Njoki niki akithukia kiuga chuka ni ugite ati ni maremetwe ni kuthura professor ni mathura mulemafu elwe chuka Tharaka mana kama tumanite mauga mela mekalanthi mauga professor thiururuke Tharaka-Nithi asaho alombe kura nuntu ni makuona nuo kareta maendeleo mega kwa Sikeli tafadhali tulisa iyo mboru utia kuthukia heshima ya muthomi Njoki uri thirikari-ini na wasirite gwatibatie kwigua kiaragia church lugha negatively gaba kiugimagocha kuona mutongoria bumerete mbere ya nto kwaria mero taino gitumagira mere ya mugongo bakiuga batietegeria mwingi wa koroko nonto ba muntu arira mantu make tuti expect muntu takansira kithinji tuti expect muntu mube maendeleo manene takwithirwa ari minister thiini wa thirikari ya muthomu wa Njoki uria nwe tubete si manene muno tuane akurungamirira manena wanjo akaruko atuika ne akurungamirira chuka igamba ng'ombe atuike no auge untu tonu uri na thoni muno matuni antu machuka igamba ng'ombe na muno makiria kaunti ire yonthe ya Tharaka-Nithi ni twiche very clearly tika kuri muntu ungi ukugwetwa kana ukathurwa ni Professor Njoka na popularity yawe itiumba kuthirua na njira inu ya ruko neno tukwenda kuga muntu wonthe uregwire kana urageririe kwigua antu mau matete mwerekeo untu onu otebo wana they are outcast even in the community mulemavu wa maendeleo ya kwaririria bwawe kuri ndi ari munjumbu etu guku na antu mama kwaria bwa mwakuga ni antu machuka kwaria kwani abeamo amarumire ari kiringoni twamunenkera kura auga kagurire indo kagurire kura guku chuka ndeba kiorenga vana wa kaunti ya Tharaka-Nithi na simasi muthomi Njoki guthucheria tagarira kiwatho waziri onyo nontu atibateri kwaria siasa na thirikari ni muthomi Njoki our governor Sikeli ni aukirwe etua na nita pastor ningo kuboya umukirie atua ni untu migambo inu araririe nau maina makithinji na mangi na timunu maina yo tutama tumite nacoke wirani wawe ura muthuririte ni untu gagututhukia na akathukia nkinyagia kanisa akathukia nkinyagia community na Tharaka-Nithi county guti muntu uramwirite athie kuria mara akarie migambo inu na ukirie wasiri Sikeli ikinywa amwire natige kuthukia rietwa riaku nontu riria aria mauntu ta mau ni kuonania kari mutume ni muthomi Njoki na muthomi kuma kaunti ya Tharaka-Nithi nkiripotera Meru TV ritoka mbeta ndagara waiguna na bwakari na tori ba athiro gaiti Egembe South muthenya jwa ntuko ya narwa batinda na mathege barabarene kuandamana nontuba kuthukonga kwa barabara ya Maua athiro gweta kianda kilele bakiuga thirikari kana mubunge wao John Paul Mwirigi na batejanirete bakiaria na muthuro nibogite nande gikinya kithurano ke mwaka 2027 bakathura mutongiroro ko baletera maendeleo murithi wa no turanirite ripoti yeu.
akari na aturi kuma athiru gaiti ni ndene ya Igembe South tukuyanarua batinda kumatukania barabarene na thirikari ni kiria bathithitie maandamano yao ya manene jaria bakugite ja kumira kuma antu ba corona banini ni untu ba barabara ya kuma Mawa gukinya Mwanka athiru iria yatigirirwo ni kampuni iria yarithagia tene hau iria ijikeneja Articon kampuni ya gwetana igirwa na Mithika Linturi ndia kariba bameneretie mubunge uguntu guku urawike John Paul Mwirigi amwe na thirikari nene bakiuga ni one term tunataka haki yetu ni msaliti nibugite ati barabara iji nibaete mpanga na nibaete thina inene muno na ndi nibakwirigira thirikari ikabaigwa gukurukira maandamano jaja Barazi wameingia watano sahi watuyapanda barabara ya Thero leo tumeamua hatuachi barabara ya Thero alamu ya Thero tunatetea barabara ya Thero ni kuwa na nteogira na utumbo nambe to munene moyanga nteogira ulirenda maendeleo kwanda ni sisi antu ba thiru na gutiro ria mbere kuandamana nuntu bo barabara iji ya thiru murithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya Mirigoni ya Igembe Mawa atongeria kumabore ni bachumirĩtie na kuoneka bakigwata mbaru biashara mwe wa kwendia makuta jangari kumenyekana ta Francis Njogu nyuma ya kuonana na imenero kumanena bamwe batongeria baroregani na thirikari bakiuga biashara yawe ti ya umma bakiaria atongeria babani baugite ni bethrito bakimenya Njogu ari mtu wa kuthithia biashara yagirite na nkurukio gukiria kinyambe umbethe na njira ya kubarugurira twanya twangoge ekiri biashara ewe yawe mwende wala Boni katwire nkoroki nyuma ya ware munini wa rais Rigathi Gachagua cumiria na kuweta mubiashara wa mauta nthigurune Francis Njogu ari gitumi kia witia kwa mauta nthigurune riu akariba bore ni bacumirite na kureana nontubu bakiwa Njogu ni mubiashara ari giteyo na temo siasa bakiromba Gachagua na kaborio yeke kwebana no tonyerie siasa kire biashara cia Njogu siasa ikaunganwa na biashara na yato kuona mtu mmo wetu asoja Francis Njogu uratuje ni investor uratuje na andikite ana baba inge muno kitu ya kura investors beto bongwa na tukwambire gwikira baome na beto bongwa tukura we are losing jobs yato ona siasa ikwambire otonya private sector na muntu ena business yawe clean kwau tutiraga kwaria itwonete bukiaria mantu ja maguta G2G business kana manto ja gaf na muno batu tuli akariba wondi eji yakirua nari wond twetherwa twe proud muno no ntu mwene ngafu aumite gwetu kirua tukuigwa akiringithwa ni opposition people tukaigwa bakiuga nguita nguge kwa wana thirikari imakosa batu tukurigana no ntu number 1 he is not a politician na te mwana siasa itu tukuga Francis Njogu na tigano ito boromba neteo a siasa bonde bagatonyera biashara chiantu no ntoja yewe tonyeri Njogu biashara ewe no teagusiana na siasa Gachagua. Siku hii ya leo sisi tumesikia vile Gachagua anasukia Mr. Njogu mwanabiashara wetu mzuri, mfanyikazi wa serikali mzuri, kwa sababu yeye ndiye amepatiwa G2G hii mambo ya mafuta ya petroli. Ni miaria watu mbaru ni MCAs ba kaunti ya Meru bakiwa biashara ya Njogu nereta kiguni muno kaunti-ini na bataibu ari kilengone akiringa siasa na mauta yaitetie nontu bondo ira cietete na mbere kiri nthiguru ira cienda cia mauta. Rĩrĩa
mwana wetu akugwetwo mautene itukwaga kithira karari umondo aire iraruya wa kaena kithima kia mauta na aria kurarwagwa kenda ethirwa akagwetanirwa na mantu ja mauta. Gachagua na kina Methu babwetikana ina mwana wetu na bugaturagira mwana wetu itukwenda mwana wetu eita biashara no tunatore gwita ne muntu wijikene ke biashara na to itithia maguta no te maguta kureta na wamba alita biashara ure batere njogu wetu itugua njogu kethera makosa na gwatwe aigwe kotinda kintu te kwanda ntu basiatha na tuti barutha bagwita kirengone bambira kuba profile kiri irengo beba thukairie rietwa maguta gwite ko maguta guteje ni anjo ngwetekaniria manjo na gwite ko maguta kuna andu ainara igambo iria itiaginist mwana wetu umwe ewe bwana Njogu tutugwetekaniria nio na tutikiria batwi mwana wetu okuma Meru aurwa nonto bwa siasa. Nkuluki barioria Gachagua kethira nindo cia siasa batere kurwa na siasa bangi ndete mu biashara tena tia itu opposition yukeja kwithira kapo kuona mwana wetu akirais na mantu jaja abwikira kwigwa bothuku ngorone cienu itu tiganeni nawe ukeja kwithira kwina mpatho irio between Ruto na Gachagua itu buru mwana wetu kinya timo siasa kinya nini mbuge opposition litongere tu Gachagua na senator wito Methu nira repete mono tubantu tunde iraere gatu tonye na siasa na arabetirite ibambirite gwikira nande biashara batonye siasene na kithiba kwenda economy yetu ikura ibatie kuleta siasa ke biashara kadege siasa na bena ndo achao na siasa ibaro na siasa ibaro na Ruto ibaro na MP ibaro na atwe ibatigane na biashara baraba gwita biashara kenda bomba gukuria economy ya Kenya yetu kwenda kwira timu ya opposition itongere tu Gachagua that abagatigana na mwana wetu ndena akia gwita biashara na inyambere thirikari yeja na ita biashara ya maguta na tore yureta maguta tuga maguta yakaitekania ategetate ya titia. Kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende walaiboni Murithiria tumekuthura tukiona kanyaga kunogoka indi nchokeretie na ntutu ingi ukebie mitambo. Ane kuigwa jeko kwenda into via stima guteange umba kwithirwa kigwatira into bibiega into original na biria bina koguriga kega ni akikwa Al-Nur tuli o ajojo nyombene iria igikene ya halo na you dene ya mutindo kangangi tuliganiretie na nyumba ya ritani iria ya tene ukethirwa no kwenda machine ja muthemba jwa pumps generator tools grinder car wash machine welding machine diesel water pump solar panel round movers ukwamba kwithirwa ukiona o aja kwa Al-Nur electricals graders Shadaria light ya jonde jere mathongi ya Shadaria ukethirwa no kwenda mariko cookers fridge freezer TVs washing machine no cio twina cio na niria original likana interview tu ne bithero bina warrant tulingira namba iwerekeo nini giaku no komba kwaranira na bautwi. Koga atetheka ne gitaria kuria kubuari kurikio kinya ijau igurira bikibiki ya muthemba jo mwega jwa Captain o amwe na muthemba jwa Tiger nitwe endie babikibiki iria chitagia kibali jeka ikwinama batu twetherwa ndene ya mutindo jwa kangangi o aja ojo akwe na musigiti na nitugwatanirite na wata chiringi 55 ukwana na 2,550
507 kethiro urenda kuriaga ontuko ni ciringi 350. Namba cietu cia thimu ni cio kuonera kioni-ini giaku o au iganga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ni Captain kana Tiger likana bikibiki cietu ciothe ciena warrant na nkuruki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonthe. Kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card, KRA pin na galanta umwe. Ija gutigintu kagia gwetu no gatetheka. Ing'inang'inene kia mutindo kangangi kore kongo kamechemo kuborera na uthongi ganku gwate ukeni aja Bezalel ote Omeru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel ote Omeru nejumo chijwa kuruka merere na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no gochema bia korea bire na shama kumarikonerie yetu na bithuraniri na uteabo kinande kuthuranira michemanio kana corporate event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda. Nkoroki turi na free wifi, parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba. Kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. Ibwega nontu bagwitana mbere na kuturumira kirintu twingi na twira tukuthuranirite ne gutwika Caxton Miungi uria ni mwandiki munene wa kiama kia NAT na kinyoro komeneria gitikia useneta aja kaunti ya Meru no rite thirikari kuigwa bagitegera na kubaka ka factory acha kuthondeka marigo irinjire mwe ya gukiria thoko aja Ntereche South Imenti. Akiaria Caxton Miungi na mwanithanite na Rotary rwa Western augite Western bombete kuthura bagetumira igwa na kuthondeka sukari ontu bombete kuthura igiokeria bonene thoko yao kagite ugite thirike thithwa cha county ya Meru igatetheria bonene kiri kuruguria twanya twanguge na nkuruki gukiria thoko na nkuruki gukiria utoro bwa arimi. Jeff Wagetumani wothuranirite riboti yu.
nawe Caxton Miungi ura ni mwandiki munene wa kiama kia arimu acha kaunti ya Meru noritie thirikari gwakira Meru na muno acha South factory ya marigo na kuugie mwe miako ithirite igita na mbere ya mathoko acha kaunti iji ni araugite mathoko jaja jatithira jena kiguni gikinene kiri murimi na reke atukuria na atiri thoko icio nthe ciakwa cionthe ri twinde twakaretha imarigo tugeta kwenderio ri wakarata twenda thirikari ta a step further itwakira gintu gitagwa factory na twakira factory nayo tukomba gwikaia marigo yetu ku ria tukwenda no factory nwe mwende ne me tuga gwi factory marigo yaki no kende kathithia gintu gitagwa value addition gote factory nwe mwe yaki na twenda thirikari thoko emwe ewe gwitumira mbeca icio nthe igatwika ni gwakwa ndene Meru nkuruki mutongeria ujo na tariritie mawega kathumba jakejane na factory kiri gicigo mbunge giki na kuga kinya thoko iji cikethira cikireta twanya twa ngugi kiri nthuki mbithi ya kaunti iji na tutukagwenya na yuju twe Meru itubwiri gwakirwa factory nwemwe ya marigu nikenda antu batinda thoko ne bendia marigu yare bakugita batuke bagwita gwike factory marigo ya kenda dia value addition into betu twanda kuona yuju twina banana crisps thithitwe twamba kwetha tukenda kinya nchobi ya marigo nontu no ithithagua kinya macoro ithithagia nguo njega sana marigo ya yetu yena value yena into bibigisa bibe kuithwa kijo kwou tukwenda kuria thirikari atiri ndene Meru itukwenda factory imwe kana igiri tukwenda factory imwe kana igiri ya marigo ira twira tugikumira rika tukaithirwa factory u na tukaithirwa tukamea thirikari kwiwe kuga akirikiria mutongeria ujo na ugite ntere cia Western na reigo bithairo bikirimo bunene factory cia kintere u ico ciethirite cigitethia karibande u na kinya nkuruki kubekira mbeca mubuko nengwenda kuga atiri antu ba Western baikumeria igwa bia bira bandite na bakiri factory ciao na baikagie igwa biu antu ba Nyanza Ruterwa Ruoland bena marigo not marigo bena igwa na bena factory ya igwa kethera igwa biu aba kairwa thoko ya yetu bagakirwa gatuka muntu akenda igwa biawe thoko ne akarithe gura akenda igwa biawe ungi akenda igwa biawe igwa biu no kugura akina ndino ntuve na factory ya iria igitha ya sukari kuma kirigwa ikyo bara iria bakiuga factory yetu na muthie mia tumenyerwa no bwega nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Kiri ripoti ingine nayo ni gutwika kariba nothimenti nibonanitie muthuro John ntubo kongerwa ko uguri boroji arena ndibugite bo batirira roji monka bathikirwe kagite batangasite mogomo ntuko ya Juma ni ripoti duraniretwe ni MC Mwetonga akariba nothimenti rutererene rwa mutindwo kangangi kinoru kaga na ntura iria thirukirite nibombite kwithirwo bagiteta ni untu bwa kuongerwa kwa ruji aria baugite batikira na bakagoma ntuku Juma oni mbitawa Joshua Muriki ndi umwe wa atongeria ba community ije kana resident ba municipality na nothimenti at large nontu subject ira twijite kwariria ja ni mantu jara jegetie nothimenti yonde ruji rwetu antu ba mewas kana ngabana wetu na ringite antu betu ndiguru nuntu bakwithira we baetere baraitithia ruji bagwitithia ruji wetu ra mewas baitithitie na 300%. Muntu onde ndendeta compute mbile we rarite na arua na iratwire kuria on percentage iri ku iu itithitu ni county government na tugwita nuntu itwetere turakara na bonde guru bari mewas county government ya representative wa city ruji na DCC na antu ba bangi bodies ingi cia ruji ibetere barauga bo tibo baitithite ruji ni antu ba Nairobi babeta wa wasira bakwija nuntu itwa tugira bau beje bakwija the following day wari on a Friday twaranirie nabo bonde bau munene wao atugerera mantu jara jonde yumanitie
na mayors na county government. County government ni atetonyerete kiri kuongera kwa ruji ni untu itukwenda kwithira tukimenya ibasainire kuga batena objection ya rates iu ciitithitwe na bagitithia rates iu batatuthirire public participation betira baracwa antu bakai barabaikiara Meru slopes antu bau barakurukia mantu jau kwa itu kuga nya process ira batumire nuntu nya antu kuitu abetagia list ya antu bau bari public participation iu ketha ibakuga kweri ou yare ya public ire to mongame da bena list to bori kada bena list iu batwire ibe nayo to abera tweni list iu ni tutege antu baba ketha ni antu bare roji ro mayors ibaregere nayo bauga iu isiri yao nte kumenara mantu ja public ja koyera siri. Mbetawa Mwenda Murerwa, ndi a resident of North Imenti na naro tujiteaja kuariria mantu jaja roji whereby the tariff yaitia na 300% na increment iji ikutunyiria muno ja kariba Meru town na environment. Ndenda kuariria the tariff iji ya 300%. Mewa sirauga mbeche ici barenda kuthurania kenda bomba kuthithia development expenditure yao kiuria kietu kimwe 300% ti mbeche hii nkai onto basically times 3 of what we have been paying na kuongera umewa steka barethira by clear on the kind of development budget ira bainio so kiuria kietu atukuria mbeche ici bakwenda kuthurania hii nyingi ujo. Is it that mayors ni kwenda chio in terms of their plans kana kwinange mbeche ikubangirwo gwikwa? Once the governor comes back, please atukuromba ja residents ba North Imenti tuthikire na geria kutusolve out issues hizi. Kwa tutere aruji ruru mwankarira bakandi gaseti nyamwera yeje bathite gaseti ye bathite kuongera ruji nikenda natu tukomba kwinganirwo na bona benya bathitiria proper public participation nyaketha nikino stadium twito twinde nikenda tugetekaniria mantu jau bakwenda kwikira na mundu na njira bakiaria ni boritie ona kinya tenant bagetikiria kuria ruji nikenda bakomba kwinikirwa ruji kana kuthikirwa tura wina tenant na mwira akaria ruji itukonekana iu ire onyo akaria ruji no tware ruji atonya system ya kuriago uwe baugite ni bagwatanirite na ntuku ya njuma bakethobe na mugomo jo munene kujwa kuinyeria kenda bakomba kuthikirwa. This coming Friday tuko na mugomo na tutakoma hii town yote na tunauliza watu wa manduka biashara business communities don't open that day. Kutoka saa 4 tutakuwa na mgomo mkubwa na tunawaalika nyinyi nyote muungane na community so that now hii mambo to sort once and for all. Nacha ujonda cha kuthirwa nkero na nkigwa mbeta MC Mutonga nkiripotera Meru TV. Rithiria unio tugwikira gatanta kirinteto chietu nkatho chimwanya nuntu bakurumira station ya Meru TV nanga kurombokethia mitambo kuri na mibango ingi kathumba atukuthuranirite ngakuromba wite na mbere na kuturumira kinya kiri mitandao ya kinande ira ni YouTube na Facebook @Meru TV Kenya ni mukureteri wa nteto cha Meru TV ngokari kathure wa mburugu na monaniria wetu wa mathithio agukari Paul Ngojiri.